Ah zange mposa ntate rira kopana na kwa muthu wa nyamela zange thola ro kopana le muthu wa ntate we. Yamuza ukuthi ephikisa indaba yakho. Ngimtshelile uyamuza uthini ikhanda lengaki ikhanda lakhe leli uyalibona likhanda leli lalomntwana lakhe nje Lake mkhophe ntate wampona ke zonke mkhophe emthola kanti ngwana sakhaphe ntate uyamazi umntwana ngwana le ntate le ngwana ma tshetsele ngwana ga Musa ole wa samwana singwana ke ole ke ngwana ma ntate ke ngwana ga Musa ole Bona rona retsa siku machine ungatata stay calm don't the machine it repeat keys or a two piece forget no mathande kitchen empilo is a costa goke nama osta Sanibonani babukeli bami abahle emakhaya we back again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Rich Ntona Sekasi Ntona Macry nice bafethu siphinde sabizwa namhlanje bafethu niyazi ukuthi thina sabo mabiza sisabele bafethu khona opalile khona ufuna usizo guys my sister ungibhalele lana ukhala ngebaby daddy so ungitshela ukuthi ibaby daddy yakhe since yamshiya 5 years ago amshiya nomntwana nanamhlanje makamtshela ukuthi umntwana sekakhona and umntwana ufuna ubabakhe akenzi nix ngalokho uma brado siphuzela utshwala so thina njenge Rich Nation TV sifuna ukuthi siphuthumele khona siyozwa indaba yabo sibone ukuthi sibasiza kanjani nengayindaba bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya danke ngiyabonga Sisithanda kunjani? Ngiyaphila futhi. Nami ngiyaphila my sister. Mina igama lami Rich from Rich Nation TV ne. Ngila ngenxa yakho ngibizile phela. Yebo ngibizile. Okay my sister, ngifuna ukwazi ukuthi yini kahle lengake kuletha la show. Okay futhi nginenkinga kakhulu. Nginengane nginobaba wengane lo baba wengane akanaki ingane uyilahlile nje. Ngiyahlupheka nalomntwana yena ngingedwa. Umsupport yiwani? Ngimsupporta ngiwani ngiyazama. Ambhalisanga ama grant nyana so. Cha akayiholi grant. Akayiholi. Eh. Okay my sister so uyasebenza wena like umondla ngani umntana wakho? Ngiyazama ngisebenzi. Ubamba amatoho. Ngiyabamba lapho ngibambe nalapha amatohonyana nje ama-piece jobana ngondle lo mntana. Okay. Ubhuti yena mohlala naye phansi ukhuluma naye ngale ndaba uthini? Ngihlezi ngihlala naye edakiwe nje ibhodlela eliphambili. Akanandaba nomntwana ukuthi udlani ugqokane yimi. Yena uyayiphuzela nje utshwala manje ngiyafisa ukuthi singahlangana naye sikhulume wena ukhona nawe izwele uyazi mara ukuthi lo mntwana wakhe uyayazi ukuthi wakhe lo mntwana ne yebo okay my sister njengoba ungitshela kanjalo angifuni ukuthi sidle isikhathi yabona ngifuna ukuthi sithathe lesikhathi njengamanje siye lapha ebhasini ungiphi number yakhe sithi kumfonela siza ukuthi ukuphi sibone ukuthi singakhona ukuhlangana naye yabona yebo alright kakhulu ngajabula kakhulu futhi yebo okay ngicabanga ukuthi isikhathi esiright asimlande my sister sizozwa ngayo umnikazi wendaba ukuthi uthini yabona yebo siye my sister siye yebo njengoba simfonelile uthe somthola ubhuti somthola khona la sizomthola la macethu kushika yebo okay before sifika kuye my sister ngifuna ungitshela ukuthi like akala ubhuti maybe masifika kuya neke like ayithathe ngenye indlela lento lesikagcina sekangilwisa angazi ukuthi uzothatha kanjani ne yebo sabona masifika ukuthi yena mara yena the way ngakhona umuntu relaxile ya umuntu relaxile uye lo uye lo Hola buti Lintsanga buti kumnati wena lini nakhe mnata uthaka mase ngicela uzoma ngapha usanga indoda luhlaka di camera so wetsa relax akhuluma laka nakalibizo ke nna Rich from Rich Nation TV ne from when dade Rich Nation TV ethetha ke tsamale my sister moka ba mtsiba my sister ema mokhuluma noskatha man ke nana re kopana le my sister leklela kopana ya ka re kopana le my sister ka 2010 kwana ndaba ka 2010 ndade mama khotman ko poeme mkari wa tshaba ke tsabe ndade ke mnata ke lesoma mnati okay kitlemo cause umpiditsa ntsola khotman laka una le bothata my sister ba tlo re a inenyana taba engwe sa mtshwareng sharp re ka mfana kwa tlhaloso re tlise taba ya ndade my sister ngicomtshela ukuthi izeleni la yebo ngengane nawe mara we support lengane mangithola la ngithola khona uphuza utshwaleni ukukhulumela ezinye izinto udako utshwala ukhohliwe ingane ethu esinayo
yena uyayazi le ngane Ntate vele hayo la ntate o re ke o jwetse ntate ne Sure. mthola sele ka kopana le yena go thabene ngwe ba re go maskufete kwana ntate okay. and then it was a one night stand so Okay. from them mthona azange thola ke mmona wona Azange uthola 2025 o sa fitla mo life ya go tlisa ngwana o mong fela mo tswa tlhogo e kana ntate re ke ngwana ke mtho o bontshitse ngwana teng a o ile tla le ngwana o mbila ke sa motseba ngwana teng gore ngwana teng o ka ntate a se ngwana ke mtho okay my brother nna ke kopa o botsisa before ne okay entle ke re after one night stand eo o boditse gore o na le ngwana a zange mpotsa ntate re ra kopana ka nako e motho a nyamella zange tlhola re kopana le motho wa ntate o my sister yamuza ukuthi kuthephikisa indaba yakho ngimtshelile uyamuza uthini ithi ikhanda lingaki ikhanda lakhe leli uyalibona likhanda leli lalomntwana lakhe nje Nake mhlophe ntate wampona ke jwang ke mhlophe mthola ka ngwana sa hlaphe ntate uyamazi umntwana ngwana ko le ntate le ngwana mang tshwetse le ngwana ga Musa ole wa sa mwana se ngwana ke ole ke ngwana mang ntate ke ngwana ga Musa ole nka tlisa le bana ba go tla go bona ntate ngwana o la tshwaneleng nna ole bana ba hao ba tswana le wena ke di yellow bone ntate yena o tshwana le mang ngwana ngwana o la ke tsebe ole vele ufano babakhe uso okay my sister okay ngiunderstand ne but manje my brother into engicakaya ngayo wena ungitshele ukuthi nina 5 years angithi my brother ungitshele ukuthi since nahlangana 2010 uthe 2010 ka 2010 ntate so like ngifuna ukunderstand ukuthi ubani ongitshela amanga ubani ongitshela iqiniso ningakhohlwa bafethu siyalungisa lana ngithi ubalekela iqiniso isupport inzima kuye mara etshwaleni uyakwazi ukuthenga ibhiya ukhona ukuthenga ibhiya yebo Khotman laka kupa urubutse nito nthola Khotman laka re serious mona if maybe wena from Setlaw una no ka re batlo shebisa wena or my sister batlo boniwa no rena re batlo lokisetsa ngwana wa bona gore ngwana ha khula abe sharp a tsebe mae a tsebe le papa ubusitse mang ntate ubusitse my sister na ke motsebi sibusiso wa ntate nka se mo point sibusiso wa buang ka ntate azange Khotman ya uskaye asingwana ke wazange ka mona ntate le sibusiso wa ke motsebi a ke motsebi o tseba okay fine my sister the blood test aretse di blood test aretse DNA test vuma ke ayenziweni ke ufuna senze DNA test yebo buta yenziwe okay fine before tlosa mar kena di DNA testing ne ke batla go tlhalosetsa something maybe lina le understand my sister maybe nina understand yabona nina manicabana kumelanga nifake umntwana yabona because umntwana mncane uzela emhlabeni ngoba nina nimlethile ngithi so incabano zenu akumelanga nifake umntwana phakathi because umntwana akazi nix and umntwana makakhula uzokubuza nayo mama ukuthi mama ukuphi baba angithola wena uzothini my sister so my brother if vele ngwana kwa hawo ke kopa gore u dumele u comply ngithola if maybe let's say o tlomputso ra nna braka akibereki and stuff iteng way forward as Rich Nation TV yabona na kitletse mo azanga kitlele mo re kitlo le qabantsha or kitlo le shebisa ka batho na kitletse re kitlo le thusa hore ngwana abe sharp yabona kebe no sina ngwana in between be never kitle mo la usipana ka spana buruaka ne mara ngwana ona if ile hore ngwana le o ile nna temo bophelong baka a ska tlisiwa setsana le bo 10 years go bote ngwana ana le kae all this years ana le kae all my sister why my brother ungamtshelanga kusasene isikhathi ukuthi phela mfethu ngisale ngamisa why u decide ukumtshela manje ayikho into akayivumayo yonke into uyayiphika nje uphikisa yonke into uyayiphika umtshele nini usasene sisu o sewuzalile la ngizwa khona ukuthi ngikheshile ngamtshela wamtshela yebo athini maka lapho nakhona wawathi sobona ngengane maye sikhona ingane nekhanda elikhulu leli khanda elikhulu asiye lababwayo wona moyibhekile lo babwayo lo my sister singafaki lezo zinto lezo but okay into mina like engifuna ukuunderstand kahle ukuthi ubhuti like azangavume since ekuqaleni akazavuma ukuthi uzobona ngengane my brother vele umuditse so my sister wena utlabona ka ngwana no azange amobotsa because azange ba ra kopana ndati ke a jwetsa ka since ka mogena go mebeneng ya ga maskumfete ra kopana ra tlhagwana mo azange ka mona motho o tlhagelanyana ka 2050 ka 2025 a njwetsa gore no na ke na le ngwana le na ke na ngwana le ntati ngwana o a ke motsibe o okay my brother story sa how si clean on tsol ke asidumela story sa si clean now my city story sa ku si clean yabona so let's sizo solve le ndaba fethu njengabantu abadala mina ngicabanga ukuthi njenge Rich Nation TV thina ra offer DNA test yabona re offer DNA test bathungu mahala so that re tsibo re ngwana kwa mangwa yabona the only sad part iba teng a setse luri
my brother wena uphikile ngwana o need to find out ura retsa DNA test ngwana kwa hao ho mo ho tloba le di side effects antso no ka se go ne le di side effects because ke tlamile gore ke believe gore ngwana ke waka ai re ngwana ke waka then ke tla qala ke bona gore no ke mo fa lerato ya mare nka se dumele gore ngwana ke waka ke na le 10 years ngwana ke sa mtsebeng amtshepi my sister akimtshepi amtshepi anele ka 10 years na go vela. Okay my brother, it's fine my sister. Uzwile ngikhuluma nayo bhuta ngithi uthi si organize senze ni DNA test. So into engizoyenza mina ngizokhuluma nama social worker wami si organize ukuthi sinitholela nini date so that sihambe nisenze DNA test. Alright ngalokho. Yebo hayi ngiyabonga shem ngiright ngalokho ngoba iqiniso lizophuma ngithi. Lizophuma eqinini. Naye ufuna iqinisa ngithi. So okay before ngizohamba my sister ngifuna ungitshele wena ngwakho umlomo ukuthi usho ukuthi uba kwengane. Yebo ngisho. Usho. Yebo. Okay my brother. Re tla o fonela hape ne ha setse re tshotse date re botse re date ba re file date ya neng and then re tla re tsie ngwana le my sister re tsamayeng re tsa DNA test to sharp gona bontata my brother ke sharp ka okay le nna ke a le bona kwa go thank you my brother yeah thank you very much yeah my sister ngicela uzomela ngapha Okay my sister ubonile ukuthi ngikhulume nayo my brother ngithi my brother akayivumi njengoba ungitshelile yabona so mina thina njenge Rich Nation TV into esiyenza uma ukuthi uba wengane uyaphika siyenza iDNA test yabona so ngizohamba ngikhulume nama social worker nabantu bami engisebenzisana nabo basitshela idate ukuthi bazosiphi idate yanini ceda siyithatha from lapho ngizoza ngizokulanda nomntwana naye futhi uzoba khona ubhuti yabona senze iDNA test sibone ukuthi umntwana wakabani right ngalokho hayi ngiyabonga kakhulu ngiright okay my sister ngicela utshela ababukeli lapha emakhaya ukuthi njengoba thina sifikile njenge Rich Nation TV umsebenzi wethu kuphathe kanjani my sister hayi ungiphatha kahle kakhulu nkosami ngiyabonga futhi ngiyafuna ukuthi kugcine kutholakalile iqiniso yebo ngiyabonga kakhulu okay my sister usho ukuthi nanoma ngaba nomunye umuntu efamily yakho or next door or la estradini la uhlala khona ungamthumela la maka nenkingi so yebo ngamthumela hayi siyabonga my sister ngicela ne yebo okay ngicela umele lapha esayidini ngikhulume nababukeli Mzansi bafethu abafethu nisibonele bafethu ngifikile la emakasana my sister size naye lana kuma brother vele simtholile ubhuti sizamile ukukhuluma naye ubhuti uthi le ndaba akayazi and iyamcaka ngoba my sister umtshela manje and my sister ungitshela ukuthi bana 5 years my brother uthi bana 10 years so angisazi ukuthi eliphi iqiniso so ukuthi sisolve le ndaba sisolve umntwana izinto zibe right mina thina njenge Rich Nation TV sizohamba sibathathe bonke umama nobaba nomntwana senze iDNA test bafethu ningayindawo cela ningakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu nginisana nonke lapha emakhaya danke ngiyabonga